Aha ni kuri Top Figure TV nk'uko bisanzwe abakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV tubahaye ikaze ku muyoboro wanyu wa Top Figure TV. Twaheruka tubabwira inkuru y'icyorezo cya Marburg. By'ukuri rero nk'uko twagiye tubasezeranira ko Top Figure TV izagerageza uko ishoboye ikagenda bagezaho amakuru by'ukuri, amakuru meza, amakuru atagiramo umuyaga, amakuru aba yatojwe neza. Noneho rero hari inkuru iri kiragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni inkuru y'umupadiri yafashwe ariko arasambanya umwana muto. Umupadiri yarayoboye Lycée de Rusumo. N'aya makuru tugiye kuba tubagezaho, turaza kubabwira kandi n'andi makuru nawe n'undi mupasiteri. Twavuga ngo muri ino minsi Satani ari mu kazi, cyangwa se Sekibi ari mu kazi. N'andi makuru y'undi mupasiteri nawe yafatiwe mu cyuho mu cyaha nk'icyo. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu uko agenda anyura kuri no channel agende akugeraho byoroshye kandi byihuse. By'ukuri rero nk'uko abatari bake mwagiye mubireba ku mbuga zitandukanye, uko byagiye byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye, haje kuba amahano cyangwa se haje kuba ishyano rikomeye cyane aho mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ariko haravugwa inkuru y'umupadiri akaba n'umudiregiteri wa Lycée de Rusumo. Ubu tuvugana akaba afunzwe azira gusambanya umunyeshuri we w'imyaka 15. By'ukuri ntabwo byoroshye. Twagiye dusura imbuga zitandukanye, twagiye tubaza n'abayobozi batandukanye, twagiye twumva amajwi y'abantu batandukanye by'ukuri agenda avuga ibijyanye na kino cyaha, ibijyanye n'ano mahano padiri yakoze. By'ukuri rero uwafashwe na RIB asanzwe ayoboye Lycée de Rusumo nk'uko twabibabwiye, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15, akaba yatawe muri yombi ku wa 9 Ukwakira umwaka wa 2024. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yagize ati arakwekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri. Kuri ubu afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza rikomeje ngo hakorwe dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu gihe urukiko rwamuhamya iki cyaha, by'ukuri yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenza imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Dr Murangira by'ukuri rero yakomeje avuga yuko uru rwego rusaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha kandi barinda abo barera. By'ukuri rero murumva ko Dr Murangira yagize icyo avuga kandi byavuze. By'ukuri rero ni ibintu ngirakamaro, ni ibintu bifite umumaro. Yagiye akebura abarezi batandukanye barerera u Rwanda ko by'ukuri bakwiye kwisubira ko kandi bagakora ibihesha agaciro umwuga wabo. Naho rero by'ukuri rero twagiye twumva ibintu bitari byoroshye. Murumva ko by'ukuri n'amahano ataba ameze neza. Rero uyu muyobozi wa RIB yakomeje aravuga ngo by'ukuri nawe anenga imyitwarire y'abayobozi nk'aba, avuga ngo biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi ntabwo bizihanganirwa. Noneho rero yanakomeje avuga ko uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana kandi bazirikane ko iki ari icyaha kidasaza. By'ukuri rero murumva ko n'amahano abatoroshye.
haba no ku igihe cyagiye kibigarukaho, imbuga zitandukanye zagiye zibigarukaho. By'ukuri rero na Top Figure TV nayo nyene ubwayo yongeye kubigarukaho. Natwe rero twongeye kubwira padiri ko by'ukuri yakoze amahano rwose, aricyo gituma uwariwe wese ahamagariwe cyangwa se afite inshingano zo kurera abana, by'ukuri yo bikora kinyamwuga, atagiye abikora nk'ibyo turiko turagenda tubona hanze aha biba bitoroshye. Rero tugusaba gukanda subscribe, ntabwo biba byoroshye, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru akomeze agenda akugeraho. Inyuma y'inkuru itari nziza twariko turagenda tuvugaho, by'ukuri inkuru y'uyu mupadiri by'ukuri yitwa Katabogama Focus. Noneho tuje gukomerezaho inkuru ya Bishop nk'uko twababwiye. By'ukuri rero hari Bishop yitwa Harerimana Jean Bosco. Bishop rero akaba ayoboye itorero bitwa Zerafat Holy Church. Ubu tuvugana noneho rero uyu Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we barafunze bazira ituro iremereye. Niyo makuru rero tuje gukomeza tukugezaho, umukunzi w'ibiganiro bya Top Figure TV. Ku bijyanye rero na Bishop Harerimana Jean Bosco, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nanone RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba w'itorero Zerafat Holy Church, n'umugore we Mukansengimana Jeanne, bakekwaho kurya umuyoboke wabo ituro rya miliyoni 10. Dr Murangira Bitieri, umuvugizi wa RIB, avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bafunze tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura. Yagize ati by'ukuri rero RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba w'itorero Zerafat Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bafunzwe bakekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. By'ukuri rero ikijyanye n'amafoto y'urukozasoni RIB yagiye kivugaho cyane, aho RIB yakomeje ivuga ko umwe mu bantu basengera mu itorero rya Zerafat Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana yamusabye kumuha miliyoni 10, amwizeza ko azamusengera agakira indwara amaranye igihe kirekire. Dr Murangira ati yaramwijeje kumusengera agakira. Noneho rero iperereza ry'ibanze ngo rigaragaza ko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho gukora icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho umugore we by'ukuri akaba nawe umufatanyacyaha kuri cyo. Dr Murangira Bitieri yakomeje, by'ukuri rero umuvugizi wari bariwe Dr Murangira Bitieri yakomeje avuga ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane uko icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyakozwe. Noneho rero igihe icyaha cyamuhamye Bishop Harerimana Jean Bosco ashobora guhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 5 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange.
by'ukuri rero murumva ko kandi bitari bike byagiye bivugwa n'imbere yuko amashengero afungwa cyangwa insengero zivugwa, bitari bike byagiye bivugwa kuri iyi dosiye ko hariho abari bagaragaye bafite imyitwarire itari myiza, bagenda bariganya ibintu by'abantu. By'ukuri rero murumva ko ari nabyo bikozeho uyu bishop, ni nabyo bimukozeho, kandi by'ukuri rero bitari bike twagiye tubibwirwa ko tugomba kwirinda ku buryo bwose bushoboka abakora umurimo w'Imana bakawukora neza mu kuri no mu kugororoka. By'ukuri rero batagiye bita muri iyi mitego iriko iratuma habaho gucafuza cyane cyangwa se kwambika icyeyi cyangwa se kwituta irindi zina umurimo w'Imana. By'ukuri rero ngira ngo abakozi b'Imana bamwe n'abandi mwagiye mubyumva, imbuga zitandukanye zagiye zivuga kuri iki kintu, izindi zagiye zibyandika, ariko rero ntako iki kintu cyari gikwiye ku muntu gito ko ari umukozi w'Imana by'ukuri kandi akoreshwa n'Imana. Tuba dutegereje igitangaza kimuvaho ari uko yasenze, cyane ko bivugwa ko mu maboko cyangwa se mu ntoki z'umukozi w'Imana ariho imbaraga ziba ziri. Noneho rero by'ukuri rero gusenga ni byiza, gusengera ni byiza, ariko nabyo nyine tukabikora mu kuri no mu kugororoka hatabayeho uburiganya no kugenda turiganya abantu, cyane cyane ko ibintu bibyara icyizere gike mu bakozi b'Imana, bikabyara n'icyizere gike mu murimo w'Imana, bivanye n'uko hari abantu bagenda batukisha umurimo w'Imana. Rero mukunzi w'ibiganiro bya Top Figure TV, n'ukuri nongeye kwibutsa, niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo uko ibiganiro byacu bigenda binyuraho bigende bikugeraho. Rero mu gusoza ibiganiro byacu by'uno munsi ntitugana tutabwiye update za virusi ya Marburg kuri no tariki ya 10. By'ukuri uko ibintu bihagaze, abanduye kino cyorezo kuri no tariki ya 10 ni abantu 58 nibo bashoboye kumenyekana ko banduye iki cyorezo. Abakiri kuvurwa n'abantu 30, abamaze guhitanwa na kino kiza n'abantu 12 bamaze guhitwa na kino cyorezo. By'ukuri abantu 13 birumvikana cyane. Abamaze gukira, haramaze gukira abantu 15. Ibipimo uno munsi byakozwe, hakozwe ibipimo 249. Noneho tugusaba gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, cyane ko tugenda tubatoza n'andi makuru by'ukuri, amakuru atandukanye kandi amakuru agezweho. Ushaka amakuru agezweho nta handi uretse kuri Top Figure TV. Rero mukunzi w'ibyanjye Top Figure TV, twongeye kuguha ikaze no mu bindi biganiro bigiye gukurikiraho.